Bungoma. Yuago ratiche wuodgi ne ochoch ratiro mare. Kaluwore gi familia no, nyathigi mantiere e klas 11 noyudo midhiero makama e kinde mosebedo kokwayo omenda mar thiedho min-gi manoyudo masira e kinde manintiere tich. Kaluwore ni ne otiyo kaka apisa mar od twech. Magi duto timore e kinde ma medruok mag timbe mag anjao, mago mag rocho ratich nyithindo osebedo ka medre e pacho ka. Kaluwore gi achiedh nade mikelo kod pek mar ngima. Mtoto alikuja akaniambia kama analia, mama, kuna mtu amenitendea kitendo mbaya, amenisodomize bila mimi kujua ni kwa nini anafanya namna hiyo. Aliponiambia ananipa pesa katoa, nikamwambia sitaki hizo pesa, ninaenda kumstaki. Basi aliwacha huyo mtu na pesa zake na katoka akilia, akarudi kwa nyumba. Hata mimi nikaonika kama hiyo ndio maisha mtoto anapitia. Kamwambia kaa tu, hata njaa ikiwaua, sababu hapa mahali ninunua si mahali unaweza pata chakula, si shamba. But through that courage, yes, he has even managed to reach in the office of the governor, ambaye mimi ningetetemeka nitaingiaje kwa governor. Kama sio yeye, ni mimi ningekuwa nimeshafariki. I can't do without medicine. Siwezi ongea na wewe, huwa nina turn wild. Sijui ni nini hiyo inanifanya, lakini huwa tu nina become somebody ule uwezi karibia karibu bila dawa. Mimi ningetaka mtu anza katuamshia biashara, wapeleke mamangu hospitali so that tuzapata whereby tunazapata chakula. Tunatoka kwa ile life ya kuwa bega. Mimi ningependa tusaidiwe tu vile tutakuwa tunapata chakula. Wenye mamangu kuwa napata dawa, nirudi shule, mabrothers zangu pia wasaidiwe. Hata kama nikirudi shule. Wach malita inya gino marwa ni familia no biro bedo ka yudo ratira hinya mano mar wuodgi. Kopogore gi manya kor mga juang arawe wach man motendre kod duoko mano mar penj mar